mana kirimetha yetu ya ndeto rukirirwe mundima kithina mbere kwiwange kwa watogeni kiri mubango wetu wa turingeime kawithira bambitira ni famine zo kimathi lakini mbere turaithe mara marindeni ya metha yetu ya ndeto tukithianjiria ndeto chetu na ati rutere rumwende kana bamwe ba akari kumanara nte chanko webethe wakina mbere kwa bakebu magiria na kumeneria bamwe ba tongora baba thieto nambere kwa bakiaragire mantu makona municipality ya Nkobo na arabaraganite na ndeto ira barire na bakiuga boende ibo atongoria ba amwere wataita na gutina muntu ukubatara kwina mbere kwigwa ake balukanithia mwaniki wetu wa ndeto kumanterino che South Imenti Jeff Gituma no na ripoti ino. Nyuma ya gikundi kia biashara kuthithia muchemanio muthenya jwa igoro na kuga bo ni betikirite municipality jwa Nkobo na ndi muthenya jwa narua gikundi kia Kariba Taita Bongwa baraba guchita Taita original ni baumirite na kumeneria bunene gikundi kiu kia biashara na kinyankuruki gutejaniria muchemanio barathithitie muthenya jwa igoro. Muchemanio jura jureki igoro libambanki imuchemanio irigo muchemanio jwa Ngirabas muchemanio jwa Kateos na turenda kuga bau te antu beto bataita no kageta muntu weja kugania Taita tafadhali Taita tega ukene Taita ni moja na viongozi wa Taita ndio hawa wako hapa na turenda gutangaza na arwa rio wale rongi kiama gya Taita nakyo kira reo iturathiririe kwa kageta muntu wamba mbobici akamatete mafairo akiuga atumine antu bataita gote muntu batyo tutumeta right now tuenda weekend grievances tieto tugaikagia twinde tweke amakekere aja bara bange bokona bene uba to gute umpempe bara bendete mantu ja waya nara kuna wamba ini bachoka bageta bagicida na rieto ra murungu kansene murungu akame akabathithia turwa group yo ndera trimene igoro era ni interest ciayo bena cio number 1 Watiga ndo bararagia igoro TV-ini bari bo makatero bara bangira bete miunda ya Taita nuwa ke eka 43 after town ye ekobangwa kwena eka 43 ciatigare na kigumone kwena miranara ya Kenya Saba kwetera na ya hospital dispensary ya Catholic ya GK kwetera na Polytechnic nkuruki ni bamenerete gikundi kiu bunene na kuga yu ni njumeira chithirite kinya kijuke miunda ya mwingi na kuga mantu jonthe bararirie kabethirite bagikamira nthi ko interest cia ntu baria ibokari miunda ya bangira bete na miunda yu ni yakirwe na twacoka tworia tukora bena baruga na itukoria ito Taita ne kuga tafadhali miunda yu yethingatirwe na kuombeka tugeta court soon Taita yongo egeta court soon tuthingate mantu ya miundera toniambike gothio tukonike gothio Mombasa na Nairobi na ikyo tukuga batyo municipality jura reti na njira ya rungu tafadhali iturajuragire ni ara kinya borite Daktari Shandrak Mwiti mujumbe akethira gitaniria ngugi na gikundi kiu ni untu gikundi kiu gakithirite gikimwira nteto cia urongo niki atumito kwira Shandrak Mwiti akara kweberio tongeria bu mbere yetu tutiomba tongerwa ni antu bangira bete miunda yetu na miunda ya town ya Nkobo kayu ciana nkaniri ni Kariba Taita bajojo beto baba beto ibagiture percentage ya thithia percent ka tiria ci thithitwe Nkobo kwa ito kuria mheshimiwa Daktari Shandrak Mwiti utongeria bubu ndikatero yonde mutongeretia mbere na ikiatumi Kariba Taita bena maruru na bathurinwe igweka utongeria bubu mbere na bebeberia Taita gachokanira na kagwatana na kamwiguora akwaria bakirikiria ni bakuria Reverend Mutumanto Ithinkia na Speaker Ayubu Bundi kuthithia muchemanio nterche kenigia Shaba muchejo munene jwa Nkobo nethira gita Taita bonthe ethira kibaritana manto ja municipality nikenda kinya bakethira bagitikaniria na municipality jukethira jukijaja muchejo wa Nkobo turenda municipality jura jwareretwe ni Mutumanto Ithinkia ngabana na Speaker Ayubu Bundi tugetwa twinde tebate tukagiti babo kagita bwetini munene wetu governor akeja gato mantu babe eje atwitana twite kwaria mantu jo kurukia municipality twitano imbieto municipality na imbina ambijo kareta no tevio twata savane ilo tugetikirio kurukia turi amwe ndaromba na kwinyia Mutumanto Ithinkia bwena Speaker wetu Ayubu Bundi bokarendio uria boraugire
tuthikanire tweberie gatele ije iri aja icio ituma nkubu ithirete na municipality no ntuba kurega kuthikanira beta ene miunda baria one on one ene miunda ene town ene ithaka bauga uria bakwenda. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Bwega Jeff Wagitumano ntobwari botinu na njira y'enkinyanire kuna mandagitari kuma kaunti 11 ibethire bakinambira kwa bayikinyana arachi bitari ninene ya chuka kengo kuinambira kwa bakirithagira mantu makona murimu wa metho murimu ra wethiretwo kionekana kuinambira kugitabarikia abantu anane na arainde ibethire bakinambira kwa bakithoma mantu maigenie na gutungatira murimu uyu mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo nowe na riboti ino. Gukurukira wirembega ya kuthinja metho amwe na kurigita barabara na murimo wa njereri ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi wirera yegitwe kiruto Friend Holos Foundation through Australia ni bagwatanirite na thirikari ya kaunti indi mandagitari kuma kaunti 11 gugu Kenya ibakinyite ndeni ya cibitari nene ya Chuka kuthoma bura gikundi giki kigito gikiruta wira eno embega. World Health Organization standards ni kuonania Tharaka Nithi County niruthite wega na gukira kibango kiria World Health Organization ikirite kiri 80% kana gati ya antu 100 mathinjwa metho antu 80 methagirwa matina thina na ririku mathinjwa kwa gutu ni tuthie twana twabubia na twakeruka nchano inu cia cikiritwe ni mugongo wa nthi uria chuthagiriria metho mathinjwa. Waziri wa ugima bwa mwiri ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Gicui Nduraku akiuga wira eno mbega nio itimite mandagitari baba kuma kaunti 11 batumwa ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthoma standard inu ni tukerukite na tumo kuona tukinenkerwa gitio kinene ogu kia kaunti inye ikauga igacha kuthomera Chuka County Referral Hospital nuntu ona machini iria twithaga twinayo ya kuthinja metho nithagirwo iri machini yegulu muno ni maruthite ni mathinjite antu metho 2,000 na 800 na omunthi ni nkumenya ni makerukitwa na 3,000 na mau mothe mathinjirwe kutiri itho ria thuka mathinjwa. Noe Dr. Michael Gichangi kuma ministry ya health kiri thirikari nene acokeretie Friend Holos Foundation nkatho inene no ntuba kugwatira urigitani bwa metho anene aga Kenya. I first want to thank Friend Holos Foundation for the great support they have always given to Kenya eye health system. We have a national eye health strategic plan which is coming to an end this year. We after 5 years. Friend Holos has been a good partner in ensuring that we implement the items that we had planned. Agitani wagaku akiuga thirikari nene kathi na mbere kugwatira urigitani bwa metho kiri kaunti mwanya mwanya guku Kenya. Coming from the national government, we will continue to support Tharaka Nithi County and we will continue to support all the other counties in this spirit of continuous quality improvement. Kiripo Meru TV kuma cibitari nene ya Chuka mbita Murimi wa Mbogo. Bwega na bwa biashara na aratho kone mikindori bethire bakinambira kwa bakebu mageria na kutheta nuntu guteno ni MC wago na ara bethire bakinambira kwa bakendende MC yuko inambira kwigwa kibiririkana mirandi ya uthi nambere. Adams Mutua the Ranger na riboti. Bani ya biashara na rutungo thoko na Mikindori ibara bachumirete na muthoro na kuina ndombo cha kuthombia MC wa Mikindori Julius Mireti Kaimbo wala kuana ambirite kwithira ku siasa kire thoko era kontere yi ba kimuromba kumba kwithira kire ko kumera ngo ya mabunge we shombo getiganisti mpora bori wala bawete no mbete kwithira kibacho thoko e chiringi milioni 320 tukwenda batu kwithira turi antu barabara ya maendeleo ya bwethwa mporo ware ta thoko wa ne bwethwe na beruora karabati
mporo ambiria gutheta akiwa barabara itebwithetwe na ekire lami nawe itawe yo twenjire mbwa na gintu gira twina kyo ya kariba mikinori kana kariba maketie mikinori thaito igua muchamanio yure yo kurita antu barabara ene turi ndo twire batu twikuruire cindigira twikwamba kuthirira naome uri enda thai renge tuthira okora tuthirire turekanina ciaca iteire twendane nikenda tumba kuruta ngwe wowa ni mutu wokuti muntu tenda kurumuntia tunguru kwawe kunende oke yakuana bako bana batena mwata baku bana mwata ni bipotiti ya ewa torana kubukubu wewe muchezo rekania muchezo na batu buru o kombora ta nyumba tewe ikiri mwata ni ngwe wesiwa oza ino ntozo na muchama no kubwani boro turita barabara ene ithira wena muchama no kurura ndure nenji kabara karabati cha mitindori rokona Jumamosi roro kero wa ka muntu rwa ijaza nanto ukithira kabros ukithira ndure nenji na kaisa sawa ukithira ndure nenji na kaisa sawa ute wa yeta uwe thai kuro areta thoko areta kabros kwanjie kurona maendeleo na tukendana katwatora mthenene mwankare tukiwa thoko ete kubithwa thai mheshimiwa mporo aturetere maweya waka thoko ilio ndro yauka weka imbo rekana mporo wa bori na tuweka anya na nkuwa nkiwa babu bwena nyumba kabo kawatanira na twatanira twindene kenda tonerana bya kurea ndiri wa mporo wa bori na weka anya ndo mutongorio maendeleo orware karare na contractor urayete saitina mekindori au wa contractor akauma ndakana raome contractor ndakachia to yoko mekindori areko tesa sawa ibo kuererwa ngowe ibo kwanda contractor abo angowe au matundira mporo abori moringere Nkorokia biashara baibethirite bakimenera bonene Julius Miriti Kaimbo orakwendekethia bomba kwitha kuma barabara na bakumba kwitha bakenderia akendekethia bomba kwitha baikwa kire kiwanja kia DCC kana bomba kwitha baikwa kwenderia kire skuru ya TTI onto bora kariba na biashara buite batumba kwithira bakebela barabara na barabara bakiromba Kaimbo kureka komba kwitha ukumira mantu ya thoko a biashara na kariba mikindori ina batu tuendete mbia kalo ipo tuendete mbia na MCA woro aeta kundiganto afandri muntu ayo kaburiere aite mayo ya waringe ya tano etebe ranto bachoke to yo kira moria ende oni majini bebe ende muvazi wa Kaimbo imbora omote byo ndaruma ntaito muchamani ne yo enduanto ibareti mayo woro muchamani yo munene wabiteka na bena mbia nenye bamabare wa ibairomere enduga wira baba tenda maandamano endo ngo ya ile atokore mheshimiwa kintu kinko ndo kansu kambere batu tuteta maandamano no titu kwenda thoko tu bidwa bido kwa kumenya ento kya bigato kinko ndo moya nakyo ni ate batu akariba mekindori tokono anindwa na tote kwenda ndwa ni umakate uma titarango ya rakaos rabio ndiaria bikuate Kaimbo aetia biashara mekindori yo baba ulitango thoko na eto choa afa garange aro kari restaurant yekie anampio aria Nairobi nari mutonga reu atiete mu biashara ya o amekindori o abure thoko ni kimuya yuka mugamite aeto choa na afa restaurant ya kari tiara Kaimbo atogwira watu tote kwenda ndwa nethra wani ndwa kwenda watu to ameva na tote ogwira tote na imani yawe Kaimbo na Kaimbo eto watanira mporo bwake thoko reka na ando inyinge reka twetera alimo twetera bakazua ba Nairobi eta abaisi abiashara ba mekindori ngere omwe na ikandra uwa eta nto ya baba reo tibo bakwathikira kali Nairobi bare batakwere kura twararero kuthekera tuko na mutenya atu tu abiashara no kara mpo abo uwa tukuromba na iteyo kinene tute kwenda andu andene mugario market no gaeta mwananchi o kawaida aringanithwa ugethira mutongoria mwenzako utiwito mukonsoti manto ya maendeleo bora ya wita na mbere ugeya kuria raia Uthiba urite Kaimbo kuma weruni na kubera kithira kakura na thirikari nene na thirikari ya county nonto Kaimbo nombete kwithira kira biashara baba komba kwithira bakire ogoti mwankare thoko ekara ikikomba kwithira ya kom kire mwaka yumwe na meri 6 bukwandro kuria antunare watura tugaitare ankondo mbere zo ta mwanzo idinga itomenye rode woro ya bote ekure ki mama ndia no beki ande wetore ota mwanzo idinga no lwame no na iwo watura tugaita ende tuere ota mwanzo
ithinge no tune na arere boku onto ba mwisho nabu akariba mekino niga mwire momero ure atire momero ure kilike kire ntagite atake bya koga kilike ntagite atake bya bi endru kilike re endru ke da uno kangi buru imboria mana yake yare tu opeyo endere to muntu ara no terio tedia ni no ambi atwa ko ndo kuira oke akondela buendelea baba aida kuiga dina chume kweri report na Meru TV kumatia ni betanda msimoturia wa Dhirinja. Bwega nuntu bwa riboti yenu murithire na njira enkinyaniro na kwe kundi kia Royal International kumanara ntere chiegembe kethire twekinambira kwe kibu magiria na kurombera nthiguru yetu ya Kenya kumana mantu marai methire tumakinambira kwigua makimi wata mwandiki wetu wanthe tumurithi waba nawe na riboti yenu. Ni mangiri jantu bomete kona cionthe baoige mbere ya gatigati ni rutere neryo ku makengu kawiru kameruru kibukona amwe na thiruru jene baria baikinyitie kibarinda giki nuntu bo thithia maromba katugeto na mbere kuromba nya twi misi yetu kinye gitarira Daniel arombaga ai kuromba arasia ta kurara to kuri ya nyoni ararega nyama cia munene ne kande guru Babiloni ya umbere kuma ukombone na bareta waka kiuru kia Jerusalemu ne katugeta na mbere gwakira murungu nya biuru na gukiria murungu munene muno. Akristo baba bale kuma ikundi ne mwanya bairinganirite bakathithia gikundi kimwe gikumenyekana jaro international groups na ndeni bejite marombe ne kenda bakomba kurombera nthiguru na kurombera kinyamira kuromba maromba ja maingi jara jakomba gutethia nthiguru neje turombe ntuko fote ira Yesu Kristo anyamarire Rwanda nikenda aumbotoria maerio kile ikulivia tutimanete aja akwena wana biashara alimbamira nyanzo wande baba itabiashara cia thoko kumana korona yejere ando bombe kunyekile kamono na olo kana na geta kwa mpanga na mbia kujere mpanga obwo anje biashara ndo biashara ko banyikete muno family ra inyekera no to anya bya kure antu bakora na mpala no to okidie atua yako mimara to na musana yo to tumo to ba siasa tumo to dirikali njakere metwe to tuma ojo ne siasa to trome mulungu mulungu wateke mulungu kenda tuma kuona anse intuki mbere aliyetombeta kwa Pastor Spora de shale ndi wa gikundi bia ndambiro Royal International Group itujuketie kanya kurombera mira yetu kumarira mira yaretere thina tona rira nthiguru yeja ugwati utege ntukingi kimba kumba nthiguru murungomeri wa ikundi bietu na ture tusinge ntuko fote na ntuko ya fote twitie kirimene na niona arwa twikirimene na itugwete kirira twekiririithie mwathani njara cietu mira ikona webero na nionete webero kuma twambiririe maromba jaja mira twigetu ni kona webero no tunye president wetu tukugwa na migwete na itukweregira kimwathani atecoka na nyuma kairi ikirimene kia murungu kiria kijikene jathanga are antu bacitite na nikenda bakomba kurombera nthiguru iji yetu ya igembe bakiaria ipolitie thirikari nikende komba kumenya ikundi na bombe kwithura bakitethagia ikundi bionthe o arabia ruma gutina mbathu ikwithirwa turingiromba thirikari yumbe kwithwa igitutethia gukurukira ikundi bibietu bia Royal International Groups murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamili gone ya igembe mawa Ibwega nuntu bwa riboti yenu na njira enkinyaniro na tukithi na mbere na ndero cietu no arira na bwa karibu na arante chaga nkando bethere tubaki na mbere kwa bakebu magiria na kuthi na mbere kwa bagitaragira mathina maraba kwa na mbere kwa bayikurukagira muno makonenie na urimi bwao mwandiki wetu wanthe tumwendo wa laibuni nawe na riboti yenu akaribaga nkando ereri wandine ya kibere cia bore ibotariria mathina kathumba yarabacemana ciayo kiri urimi bwo bakiwa mbolea kuremete onekana ngabaeta kuraya muno micoa tita riako Faith Kendi na inde mana ikwaci na mpempe na ming'au thina ira twina yaki ne fertilizer turigira kuraya na twagira turithirie kiume tutiumiona marieto mbito mugira ukari wa ntura iji ya gakando na aswa muno murimi
kwa matunguru mboka igwachie bibyo mendemete muno na challenge yetu eneo i challenge ya bateresa muno ara tukumba kwithira tukiuma tugeta kuraja muno kuchwa bateresa thaici tukwaria kiumia kionthe imbithiritwe kiumia kithiru ngeta Isiolo na kwa Sirio tauni kuria mbithiritwe urithia muraini jo munene ugita runene ukethira ukiro bateresa utio ni irathirire ni nkwaria mbitagwa Eneri Kimathi mukari wa Gakando na ndi murimi na ntureje turima igwacie tukarima ming'au tukarima nundu bukwa na matunguru na mboka lakini thina iria twinio mwankana ndi itobika twarimira bitina beteresa nabo bagitariria yamo ya mathina yaria bacemana ciayo riria betite tibu gucwa mboleo bariua itukuria thina muno ria tugwita kuraja guchwa bateresa nundu turita tukethira antu bana baingi muno tukaremwo kinya gukinyirwo kuria ringi tukaga inya buru ina ira tukona tweta kuraja ingarama tugatumira ngarama nene na gutakanya getu tutimiundene yetu no tukona iti nene muno fertilizer ni twerete thina ya kurigaria no tukuma aja gwita Isiolo na aria tukugira na Sirio Mbondi Meru turita tukathiria ntuko ithatu ugwitite kugura miuko iri ukarira jumo njirene jukathira last year ukiaja kuthira bateresa yo kwenda goti umbo mikinyaniria na rero mbareo kere thirikari nene amo na thirikari ya kaunti ni kuwatanira no bacokeria nchuku mbolera iria kwithira iri kirua bakiwa ya batethia bunene kunicia ngarama amo no tielo urimi boi bukinyanira bura kwagirite indi tuboromba ito thirikari bututethia no eja kwi wiso ya aria kaunti kirua no turombe butu aku au tuletairwo store ire kirua yatutethetie muno igitare ya former governor na itukuromba kaire kiri governor wetu mweru uria niwe mutumantu ithinkia ituringwa ni kiao wone arimi ba Kibirichia arimi ba Nari na matura ya riurukite aja kwou itukuromba muno aswa MCA wetu naranirie na mutuma governor sirie chechokeria kaire ngugi na kinya MP wetu bwana Rindikiri tegereni uria sirie nuntu mantia ya bateresa ya national government na ndi na Sirio na ituje ni county store aja so bagwatanira tukona bateresa na tukomba ikurima bwega tuchiokiria turi arimi banini na inya arimi baria bachiokiritie betho betete kanundu twinde no tukwenda bateresa last year turigite kwithira twina store yetu iri aja ya Buri East na ni tutethetie muno ria bateresa iri tikirua na season yeje onto bubu tiromba ukarika na no tuituje thirikari cia county ciombaga gututethia na kureta fertilizer akuye na arimi na riu ciajite store yeje itukuria thirikari ya county gukurukira governor wetu mweru mutumantu ethinkia tugeta iguturetera fertilizer akuye store yetu ekirua tumbe batu arimi gwita bwega Kiripotera Meru TV kuma Kibirichia Bure mbita wa Mwende wa Laiboni Iboiga murithiria wa Meru TV nuntu bwa riboti inu na riboti inu gatukinyithe muthia mara tukubangirite rukiriro ya munthe nkatho chimwanya nuntu wa kuina mbere kuraitha TV ya kwira wendete ya Meru TV kauthira bambitwa ni Famina Zwa Kimathi menyothi kuraya nuntu nguchokera tuthina mbere kuraitha mara mekiri tori tundeni mangathiti